Ia whaatalo whātu le paia mana mamalu o le tātou atunu'u. Whaafongafonga mai mo mai fo i lenei tū lao le aso. Ia whaatalofa ma whaamalo atu le tauatai. Ia whaafitai le alofo le atua ua taitaina mai ia le tātou atunu'u i le langi mamā ma le soifua lelei i lenei aso. Ia o le tātou polokalame whaawau. O lea ua tolu nei lea o vaiaso o whapena o na whaia lenei tautalanga ma le whaasalalaunga i le mai a mai o le fonotaga le tātou Kapeneta. Ia tāua fo'i ia le oto ina atu o nisi o whaiunga. Ia manisi fo'i o tāpenanga mga ioinga le tātou whainga malo mo le silafia le tātou atunu'u. O le vaiaso le la i le whaiunga o le vaiaso sa whaia se sauninga amatalia ai ia le toe whaaleleia o le tātou wafu i matā'upu tai. Mai o se poloketi o loo lango mai e fo'i ia tātou pāanga mai fafo ai mai se le wharetupe o Asia. Mai o le whaaleleia o tūlanga ese mo le tātou wafu i le talingalu e pui ai ia le ngalu mai le tino le wafu o le whaaleleia o le nofoanga o le wafu o le whapea fo'i o whale i lunga o le wafu. Ia manisi fo'i o ngā ioinga e patino i le ngā luenga o le ofisa o le tiute. I le whaatawina mai lea o se masini whaata e whaingofie o na mawai o loa o loo whapea o na awina mai i le atunu'u. Ia ma whaasau ai le ngā luenga tele o le tautala uma mai fafo o loa e whai e le fua o le ngā luenga a le tātou tiute. Lautele nā tu fo'i ia le whanua e whapena o na te wai a tātou containers. Ia atonu o isi ata ia e whaailoa mai ai. Le whaatupula ia o loa o loo mo'omia le tātou atunu'u. Ia ma whapena o na tāpena i ei le tātou wafu i matā'upu. O lesi tu tāua fo'i o ngā luenga le tātou malo o ana ngā luenga te tele. Mai o lea wa iei le wafu e pei o whaamatala ina atu. Ia a o loo whapea fo'i o na whaawau ia le tātou ngā luenga tele i le awala lea ngā isisifo i le malai waalele. Ma o lea sa whaawau atu lava ia le tātou awala lea mai seina i mālua. Ia ma lea ua whaawau atu anga i whale asiu ma whasi to'o. Ia o le tātou awala lea e pito siri lava o na mamafa le FEILOA'IGA o tāwale le ngata o le malai waalele a whapea fo'i ia le wafu. Ia mai pito to'o tele fo'i le no fo'i o le vaenga lea o le atunu'u. E tangata anu'u Samoa mai tā ua tele ai la le tātou awala lea i le whaafioa'i o le atunu'u. Ia e whapea fo'i ia le whaatinonga o nisi o ngā luenga. Ia ma a tātou whainga whaapisi nisi e lango ai i le lenei o le tātou awala. O se tasi o ngā luenga o lo whaawau o le talivai lea i vaisingano. A tonu fo'i o manatua e le tātou atunu'u le lolo vaia. O le talawhātai i a pia, ia o le tātou vai vaisingano o lesi ala vai lea a te tele ti munga, ia o na whapea lea o na whale tonu le tātou talawhātai i a pia. Ia ma lea ua whaasolo atu ai lava le ngā luenga o le talivai, e anga i atu i uta, ia mai o tāpenanga umanei o le tali atu lea i suinga o le tau. Ia mai o se ngā luenga masalo o le a whaawau pea mo le nei tausanga po le tausanga foi o iluma e turi loa ai le whaamoe whaataunu'u le atotoanga o le tātou ngā luenga tele lea.
O nei sa whapena o na whaamaoni ai le Kapeneta nisi o whaiunga mo whiriwhiringa o tofinga o nisi o fisa sili o pūlenga ia manisi fo o tofinga tā ua o le tātou malo. E pei ona silafia o le tātou komisi e pūlea ia le au whainga luenga le malo. Sa whaamawai i le amatanga o le masina nei, ia le sunga ia ai ono mose sua o le sa avea matai fono o le tātou komisi. Ua whaiuina nei e le Kapeneta, le see atu o le awhionga ia lauano vau sa epa o se tasi o komisi na te tau aveina ia le tofi tai fono mo le toenga o lana kon kalate e whainga luenga e whai uina i le masina o aperila i le tausanga fau. O se tofinga tā ua tele lenei, mai e tā ua foi le se e atu o la wano e tau ave ia le tai fono. E mawhai o na so ai mawha wau ia le ngā luenga a le tātou komisi e pūlea le au whainga luenga ale malo. O le tātou whaalapotonga o whatunga o Samoa, o lātou whaatinoa i le au nanga o le whaamamaina o le toto, o le tātou dialysis unit, ua whaisi na umi o la talata atu pe 20 tausanga talu na whaawai, mai ua whaapea foi o na toe whaauawina ma whaamaonia e le Kapeneta. Ia mulipola Lose Hazelman e toe tūlai mai e whaululu i ai lea whaalapotonga tā ua le tātou malo i le au nanga i le soifua malo loina e tawala atu i le au nanga a le whaalapotonga o whatunga o Samoa. Ia mo le isi tolu tausanga. O iei pea i lunga o matā'upu whaale soifua maloloina. Ia e au ngā lava o na toe momoli atu pea le feau ma le whaamalosi. Ia ma le whaamanatu fo'i le tātou atunu'u i le tāua o le whai o tātou tui e pui ai i tātou mai le whaamai o le COVID-19. Mai o le whaamoe o le soifua maloloina. E ausia ia le tuiina o se au whainga o le atunu'u o le selau tolus fulu afe o tangata, mai le au whainga o le lua selau afe. O le selau tolus fulu afe lea, o lea o le fua le na o le vaenga o le tātou atunu'u ua tatau na whao iai ia le puipuinga e ala i le tātou tui o lo whaangasolo nei. E le o whaitauina ai i le selau tolus fulu afe lea, ia tangata i se fulu walu tausanga ma lalo ifo, ia ma tina maitanga, ma tina whailele. Mai o le iai le whaamoemoe o le tātou soifua maloloina, e iai le tui whaapitoa ai mai se mo le au talavou, ia mai o lo o tālia le awanoa mai o le nā tui. Mai bua solo le lei lava le whaangasolonga o le polkalame o le tātou tui puipuia mo le COVID. Mai i le teimi le nei, ua tātou o atu i le balus fulu tasi afe, onu se lau fitus fulu lua, tangata ua mawhai o na whaatino le lātou tui mua. O le onos fulu fitu pasene lea, o le se lau tolus fulu afe lea tātou te tuliloa e whaamautino ai le puipuia o le atunu'u. O i lātou ua whaia o lātou tui lona lua, ua tātou ausia le tolus fulu tolu afe, ono se lau onus fulu fitu, e tusa lea ma le luas fulu fitu tesi ma le ono pasene. Ia e peifo i ona tautalangia e le vaiaso ua mawai. O lea ua whaangasolo fo'i ia le whainga o tātou tui i ainga taitasi. O se whainga lea sa tātou whaatino le taimi o le misela, mai na mai ai
ia se whaataʻitaʻiga lelei i le mawhai o na whaatino se whaamoemoe e tau wala atu lea i le o atu o le tātou au nanga i a inga taito tasi. Ia, mai avea fo ili nei a wanoa e whapena o na avatu pea le whiau e whaamalosi atu i le tātou atunu'u e tātou te whao ngā ina. Ia lenei a wanoa ua saunia mo tātou awa e leise tupe le tātou malo o alu i nei tui. O nei tui ua au mai wha mea lofa nisi o tātou pāanga. Ia mai o le anganga lava ina ia saunga le mū ia o tātou tangata. Ia tautuana, ia whao ngā ina le nei a wanoa, puipuia oe, ia puipuia malau a inga. A o talanoa ai la i le tūlanga o le whaamai o le COVID-19. A tonu fo'i o lea ua fofonga fo'i e le mamalu o le tātou atunu'u. Ua se atu nei New Zealand i le tūlanga wha level 4. E whaapea o na pui ai New Zealand mai le whaamai o le COVID-19. Ona ua maua nisi o le atunu'u i le whaamai. Le tā ua whaapea o le community spread. Mai i le taimi nei, ua whaia le fuafuanga le malo New Zealand, e la atu i le level 4, mai o te manatu o se la a malosi lea ua whaia i le whaiunga a New Zealand. Ina ia whaamauti noa ai fo i le puipuia o la tau tangata anu. O loo whaapea o le a mata i tuina i le vaiaso mua, po le a ni tūlanga e tūlai mai. Ma ua avea fo i lea tūlanga ua tūlai mai New Zealand. Ua whai ei se whiriwhiringa ma se whaiunga fo i le tātou Kapeneta. Mō le puipuia o tangata Samoa. O le a whaapea o na tōloa i a tātou bālele e malanga mai i New Zealand. O lo whaapea nā o na whaafo i mai ei nisi o tātou tangata atunu'u. Sa whaapea nā o na whaasoasoa atu i ai a wanoa e malanga mai ai. Mai o le aso luas fuluono Aokuso sa fuafua e o mai ai i le bālele lea. Mai o le vā o le lua se lau, le tō se lau tangata sa whaapea e awa noa mai i le nā wā. Ai pētai, o le mea ua tupu i New Zealand, ma ua manatu ai fo i le Kapeneta, ma whautua ina mai ai fo i le tātou komiti o lo whiangai, ma le ngā ruenga o le puipuinga o i tātou i lalo o whaalawe whaafuasei. E ao lava o na tātou whaia ia se whaiunga, ma se tonu, ina ia mauti no ai le malu puipuia fo'i o i tātou i le o mai o le whaamai. E ala lea i le tāo fia o a tātou ke mala ngā inga ma New Zealand mō lenei taimi. E tōlo pō ai i a tātou baalele e pei fo'i o na whaia i isi taimi. Ia ma le whaamoemoe o le a mawhai o na toe whaauau. Pe atu lai mai e se tūlanga ua mawhai o na fo ia e New Zealand ia le toe alia i mai o nisi ua pisia i le whaamai o le COVID. A tonu fo i o le malama le tātou atunu'u sa tatala fe mala ngā inga i le vā o New Zealand ma Australia. Ai ina ua tūla i mai fo i le si i lunga o le pisia o tangata Australia. Ia ua whaapena ai fo'i o na tau fia fo'i fe mala ngā inga. O lea fo'i ua maua o se tasi fo'i o tātou uso a malo o le atu kuki. Tele a lātou vaalele ua whaila lātou whiangainga ma New Zealand. Whaafengofia ai o na fe mala ngā i le vā New Zealand ma le atu kuki. O lea fo'i ua whaila lātou whaiunga. E te tau ona tau fia vaalele ma fe mala ngā inga mō lenei taimi. O te iloa e whaingatā fo'i ia i lātou ua lewa o na tāpena ia ma whaatalitali ia wanoa e toi fo'i mai e le atunu'u.
ia fai fo'i na au ainga o lo tapu i atu ia ai o te manatu te tau o na tātou i oe whaatasi o le pui lava pitosili mo i tātou ia o le tau fia lea o fe malanga inga ma pui ai o tātou tua oi o le whainga lava lea pito saunga le mu o le lava na amata mai ai e fuafuanga le tātou malo talu o na tūla i mai ia le whaamai lea o le COVID-19 ia ona whai ua tuai lea o se whaalinga i le tūlanga fo i lea ua amata lava ona whai talanoanga i le wā o le tātou malo ma le malo New Zealand i le mawhai o na tatala o awanoa tātou te whemalanga iai. Ai maise le malanga atu o tangata Samoa i New Zealand. Ua amatala nei whaataltana noanga, ma o lo o ave le whaamua mo ngase, o lo o fia ave atu i New Zealand, mai o le foi na whaasilisila atu i le vaiaso ua tuanai. Ua toe tatala le tātou por kalame o le ave o tātou ngase i New Zealand i lalo le fisosoani a le tātou malo ia whaapefo i ma fisosoani a le malo New Zealand. O lesi vasenga o tangata e malanga atu i New Zealand o le vaenga lea o le RSE po o e ngā lulue whaavai taimi. Mai o le aia inga lea e talanoina o le malanga atu o e ngase, ma le malanga atu o e ngā lulue whaavai taimi e au noa ma le whaanofo e sea i le taunu'u atu i New Zealand. Ai o te manatu ona o lenei taimi ua toe tūla i mai i le pisi o le whaamai i New Zealand. Ai longa o le mawhai ona whaatino le nā tūlanga i se taimi vave e ui o le lava ua ave a tātou ngase i lenei taimi. Ai o le talanoanga ia o le ua whaawau ma o le whaawau pea e ai le taimi e tala whengai o na mawhai o na whaatino ai. Ia ma whaamalia ina fo i ai inga e whai fo i o le itu o le malo New Zealand. Ia e whaapena fo i a mana onga o le tātou fo i malo. Ia o se o nai whaalinga pupu ia mo le silafia e le atunu'u i nisi o whaai unga a le Kapeneta. Ia manisi fo i o ngā ioinga, ia mga luenga whaatino a le tātou malo i lenei vaiaso, ia manu ia tele, ia le tātou atunu'u. Ia i le tātou wanga ia tu fo i le whaai unga o lenei vaiaso. Leua, mautu mai le whaai unga le malo i tātou malanga ia e lumana i nei toi fo i mei nisi o le atunu'u, o leo ku tau fia, o tūlanga le pesi o le Delta variant leo whamau ni e o ki lani le community. E whape fui la tātou ngase e whape ave le safufu e le quarantine ia o le se tilo i le temi po las tūlanga me se tātou RSE. Whena toi e whalau tele me le vahanga le whiuta na inga le tātou travel papoa le ua e o le la toi tau fiu file titi o no le tūlanga le ua toi tūla i mai New Zealand temi. O le mea ia, e mwhai ana whaawau le whainga o whaatalitana noanga wai tele a ia tūlanga e fwoi le tauna whaamali e ina. Ai mai se ala New Zealand, e fwoi na ia tātou ai e inga e tau fwoi ona whaamali e ina, ai mai se pēr whapea i le tūlanga fwoi le o le malanga mai New Zealand i Samoa. E le avea le mea le ua tupu nei i New Zealand le toe maua o nisi le whaamai. E tau fia i fua le whaawawina o talanonga. Ai masalo e ono foi le tolo po so na whaatinonga pe a whapea e whaaumiumi pe ai fito ai lola nā mea pe a mautinoa mai e wae o le whapea mai a New Zealand pe se imata i tū mo se vaiaso. O nei loa i foi le e la tau po a ia la sanga i te tau na tāpena i e la tau. Ai o te loa i le laa i le level 4 o ina le malosi o le fua lea ua vaai i New Zealand e te tau na vave fai e tau fia mai ai le pepesi o le whamai.
Manua le mo foi le manua ni vaiaso filo ele o fio ultima te palemia. Nei matā'upu ia pe ava pe finangalo ai. Te wa matu i ese fisi. O le tūlanga le finangalo foi le te tai ma le lai tu whaafai e puipuia ia tau tangata i le tāpenanga lautou whainga malo fou i le tala utua tupe. Me ona mapuna mai lenei vaiaso foi se finangalo e whapea. Le ko tapa e lautou whainga malo e mese le vaenga o le tangalo e ngotupe se fisosoani me New Zealand. Le foi ua mata watu i li poti usau no le maita i minsta o le tupe. E peo le tūlanga whainga tai lana sila. O le alo o le sa ave ma palemia. O le whauru le le tanga ruenga. I lona la tūlanga wha minsta. Baba ia tuia. E le tūlanga hoi le conflict of interest. I matā'upu ia fia sa ili ili fia whaau fi taro le tupe ia meisi ata pena ngauma. Ai o lewa mo le manu e lau fionga. Se o meisi o fina ngalo o le atonu le tau tonga o lo i eita pena ngalo tatu tala utu mo le tupe mo le tui natu i mo le palemia. O te fia tali atu mua le matā'upu leo le sa ili fisosoani le malo New Zealand. Mai o te manatu ese mea i le matā'upu lona lua le te fesili mai ai foi le conflict of interest. O le mea mua o atunu'u amata mea i le whaafeso'ota'i o le malo New Zealand. I le tūlanga foi lea o le whaongaina o le tala o le tupe, the budget. Foi lea e whaangaio i ai. Ia whainga whaavai ai mai se pe a whapea wa iei se whesu ia inga i whainga malo pe o mela le o tupu nei a tātou o le o sui mai e le vaianga whaupu whai a le fast. E se foi ana whainga whaavai ma ana anava o le whesili la. A wa o mea umai whaatino foi lea i le tala o le tupe. O le whesili la e whaafea ona whaonga le tala o le tupe. E mawhai o na whaangaio iai swinga ia. Ai mai se pēr whapeo ni swinga po ilea whenga whaavai e onga. Ia, o na mawhau lea. O te iloa o le mea na tupu i New Zealand. I le taimi lea na pale mai ei le whenga maloa le leipa, le whaau au nei. E tūsa e pale mai le leipa ua iwa tausanga sa iai le malo le national tūsa e tolu paia inga wai tai tolu tausanga. No o ilola o le si mele sa whea ngai ma le whainga malo i le pale atu o le leipa. O le whesiri lava lea whawhea o na whaonga le budget e whaatino ai le swinga o la tofu i whainga whawai. Mai ona la sa o iloa na whai e le whainga malo le leipa le nā mea. Ia au se mea fo il nā lea tū lai mai fo ile i le fōu mai o le whainga malo. Ia o le mea pito whaingofia o le whesiri i tangata ua na whai le nā mea. Mai e se lo u whawhetai i le vave tali mai. Awa le fionga la vale minsta o tupe o Grant Robertson. O le la o matou ma le fionga ia mulpola ma le fionga le ota sa whaile matou whaatalanoanga fo i le lunga o whesota inga fo i le o le Zoom. Ia na fofola atu la ia le iai. Fo i le o le mea lea e maute vai iai. Ia e mawhaiana matou whaia fo i le titiro po Apple Kalamere. Ai e se le whaingofie. Pea e whai il tangata ua umo na whaia. Pea na whawheo na tau whaia le mea na. Pe iai se foi le se model na mawhaina tau whaatino ai le mea na o ia whainga e te tau o na whai. O le mana iai o le forosanga le minsta. Ai o lana upu foi. Nā alu ala lato no foi inga mua e tau tausanga. O tau mawhai e whai le mea na. Mai i le lato metotia lana whaonga. Na o lava le lato fuafuanga i le me foi lea o le toe fua. Pena taunu'u ia swinga ia na lato mana o whai. Tusala evaluate po le ale taunu'unga. Awa o le mea monia. So se ngai o inga e whai.
po se suinga foi e te mana o e te iloa pe na o ngā le suinga le na fai e whātaunu'u ia le aunga ma le whaamoe moe o se mea ia o le ele ngata la i le mātou whaasoa ma le fionga i le Minster mona otoina mai tūlanga foi le whenga whaavai o tūla fono ai waia au mai a foi o foi na mai ia lātou foi tangata i ele poto masani o le whainga o le tuainga mea mai o mea ia a FEILOA'i o ai FEILOA'i a Minster matata esese po Minster o tupe po Minster o aonga o a umaisi o Minster o le vaifafo a FEILOA'i Minster o le mea le o tuainga mea i e whaasoa i e lātou pe whaafena whai e lātou le mea lea pe sili atu i le ia se whainga ua whaalelei a tili ai e se lātou au nanga. I lo la tausi, ele o se mea leanga, o le mea iau ngā, mai mō mātou ona le mau te whau mai. E foi lea, la le mea o le atau foi lea ti ngā i le ulu ma tau mawhau whau, foi le, a lea ua iei tāpenanga ua umana whai eisi tangata, foi le ta te fisili mo ta malamalama iai. Ia, o le afionga ia le tamaita i Minster, malana Minster lango le afionga ia le oto. Ia tangata foi e masani i meta utupe, e ilo fai tau talo utupe, e ilo le winga, foi le o le whaasoa i me whapena. Ai, o le fisili aian, ona foi le ano umanatua ia o ngā le matou tala noa i le malo New Zealand. Ona na whai e la tau le to e ngā melea, o le transition budget, o le change budget e fua i lunga o le esenga o vaenga whaupu whai ia ma lātou foi filosofia ma lātou winga tausili foi le awai ese ia whausanga o vaenga whaupu whai o le mea mua la lana ai o le tūlangai o le talo tupe o lai solo le leia mai o le sau no mai el tamaita i Minster o tupe masalo le vaiaso le o le a mawhailoa na o mai e manutanga luenga e fola mai le Kapeneta i le talo le tupe fia whatatia i ase tema. O le tali la ale tamaita i Minster o te manatu o lana tali i lau whauinga ina ele o le tala o le tupe le whaafita uli moia o le whaafita uli moia o le mele tupu o le ofisa sili o lana whautua mua lea foi lea o le atalii o le taitai o le vaenga whaupu whai o le HRPP conflict of interest e tusala i loo foi le whauinga ina o le tali al tamaita i Minster o le melana e lai fai ngofi ane me tau tupe ia e masani me tau tupe. Ai o le whaafita uli mo ia, o le whaafai ngata o na whaatino le ngā luenga i lunga o le tūlanga foi lea. Ia, o le tūla ia tuia o le Minster o tupe, o le tau tāpena tūla na tala o le tupe. Ia, a lai tū mai ia le tamao lana whautua foi lea e taita ia mai ia lesi tū o le whainga malo. Ia, te re tau whamatalatu le nā mea. Ia, wai, o te manatu foi o la lava iam, e foi le sa o ale tali ale tamaita i Minster. Po le ale whawhita uri lai whenga i manei. Masalo le asa o ale Minster e mai alanu foi le Kapeneta. Tino ia mai New Zealand to ima. Le ua whiwhiri ma ua whatau tō hoi la na whiunga le auli malo. Le hua mai whina ngalo le lai tu mai. Te lia leile whai unga le komisio ngā ruenga le whamasinonga. Awa o mai e fo ima se tualalo. Ia po se whase hafo. O e tongia, ia le mautino ai tongia tātou malo whamasino. O so whina ngalo wa tasi leo wala o lesa ina e fo i le taitai o le vaenga kuikuia ia tau tangata. Ia o so tanga o tātou whaamsino i matā'upu sa lautea. I ule wele i o i le mawanunga o le fua fo le nei e talia ai le lātou whaasea whapea i whaasole muri ese se whaamsino mai te o veno se matā'upu. Ai o leo wa au mai i le tūsolo lātou mana onga whaamsino.
whaatinoina nisi o matā'upu leo lo ta'oto nei fonga na malo. So fina ngaro lo whionga i ne whaiunga leo ta'oto ia ia komisi o ngāru ngā whamasino. Ia ole me mua o le au mai o ni whamasino. Tawala mai i se whautuanga le komisi e pule lau whenga luanga whamasino. E leo se mea fau. Wasa masa ni funa mai a tātou whamasino. I o le tele ala whamasino le whamasino o apili. Mai e le tau mate o le foi le au mai o whamasino i e to lima. E ono mawhai ona whaonga ina i le whamasino ngā mawalunga, ia ma le whamasino ngā o apili foi. Ia ai le pe o le ae mai le tūlanga le o le whamasino ngā mawalunga mo le nei taimi. Ia e le nāmalai na foi o le e loma i a nisi o matā'upu i lumo le whamasino ngā i le contempt of court. Mai o contempt ia e mafua mai ona ni fai unga na fai e whamasino sa moa leo no fuia nei le laulau le whamasino. Mai ai longa se mea mi o tonu. Le toi o mai lava o whamasino lana e whaia i le whamasino o le contempt i lungo ni fai unga sa lato whaia lato. Mai e manatu fui i le Kapeneta ia. Ua lenei le fuafuanga le ua whaatatia mai le komisia. Hoi lea e pūlea i a ngā luenga le whaamasinonga e au mai e whaamasino nei. O le totongi foi o whaamasino, ia o ia totongi. O lea o mai e whaile ngā luenga le whaamasinonga a Samoa. Ai leo ni whaamasino foi whaapea o lo tōwhia foi lea full time. Foi lea pei foi o isi tūlanga e fito a whaonga ina i ali whaamasino. I le taimi e tūlai mai e se manao. Mawhionga i wala wakapsi. Le tūlanga le o iei le whawangi le Kapeneta le toe tolpo ino tātou te wila. E se mai nei me whapokiki whamamole lau whionga. Mwhene sau noa le tūlanga le pasi ina i Kapeneta i le Ia, e leo se tolpo ina foi leo. O le whaawawa le tātou whainga le whai i nei vai taimi o le pepesi o le whaamai. E whailonga ia tātou waso whaapea i lunga o whaalinga foi lea ma whaasalaunga. Manisi au wala e whaaititi ai le poto foi lea o tangata. Ia, pe o tele o io e atu le upu tolo po. Ai o le whaawawa le whainga sa wai fo i le lata usanga ia le Paul Kalami. E al Paul Kalami. Ia ai pe o ese le whaatinonga ona o le whiangai o tātou ma le COVID e ne vai tai. whaawabela whaatino sau ninga le solusi. Ia e al Paul Kalami ale vaenga o leo le Tourism Authority pe ona masani ai. Fola mai sala to por kalame failonga il te wi. Au whionga o leo e taunu o te wila. I o te wila o por kalame whenga malo ua tuana ia tunei. Nasi sira lau whionga i le palemia fōu ma le whenga malo fōu. Whaau au pēa le te wila, pe o le a lata usanga fōu, pe suisesi por kalame. I o e whapena whenga malo. Moni ai ele i o ese tala ele. Ele whaau au pole le whaau au ole. Ole te wila pe e ina isi mea ia foi leo lo whianga i matatou ma e mana i foi lo fisi whaatupu manatu. Nau whionga whapulmore na ka pene i se whatatan mo mamo tatou mo whanawa o malei. O te loa o la e whataltal noa wala wa i ele tatou sui o ile ala malo i fiti. Ia mai ele tau mate ele na o tātou le malo foi le whengai malina fesili o le tau telefoi ia tamitia ongo isi motu al Pasifika.
ia ai o le whawhitaulia lea e iei nei. O le puipuinga alea ai mai se mai atunu'u o lea o lo pesi ai ia le whaama. Ia ai o le meta ua hoi lea o le amata ona whaise whaataltal noanga tilo ine awala e ono mawhai ona whai eile nā mea. Ai le taimi nei ele maua se tonu mautu.